Kekubur bekemen Yikipat Catholic ke Jalan Yamba Archdiocese Shillong haba ukpa bekhuj Pope Francis ulatung na Vatican ya upadar trairi Reverend Padar Bernard Lalu Chancellor bat Parish Priest ke Cathedral Parish haga Praterik Urempang kum Bishop Sinrop lani Auxiliary Bishop na kebenta ke Shillong Archdiocese. Yau Padar Bernard Lalu lakha haga shnong lat lingkot hau jeliu kat riu terik kat kendai spa nyau pun riu. Yau kepa bat kekimi jeng laju khot iet de kekerteng bak berel bat kong imai bat udai uper satrai jong nong thok kot khasi bapau nam uba donbok ti lalu. Lepin kentang lingdok sok blei. Yau Bernard Lalu haka lai pau terik uyayong arjan riu halait lingkot na kebenta ke Jalan Yamba Shillong. Ula Syakri ya kabalang kumu Assistant Parish Priest ha apa Shillong haus nam arjan riu hadu arjar nyau. Administrator ha Christ King College Shillong arjar pra. Dean of Studies ha St. Paul Seminary apa Shillong arjar kendai hadu arjar khatsan. Principal Divine Saviour High Secondary School Laimkra arjar khatsan hadu arjar khatnriu. Director of Social Services Centre Shillong arjar khatnyau hadu arjar arpuai. Board Member of Caritas India arjar arpuai hadu arjar arpusa. Member of Farmers Commission, State Tuberculosis Comorbidity Coordination Committee, Government of Meghalaya, bat naduk kesnem arjar arpuar haduk menta ulalong Chancellor ke Archdiocese bat Parish Priest ke Cathedral Parish Laimkra. Reverend Padar Bernard Lalu ula pendep ye kejing pule graduate ha ke Education, MA Sociology bat Postgraduate Diploma ha ke Counselling Psychology. Ya kini kejing kentiu sya kekerdan Auxiliary Bishop yau Reverend Padar Bernard Lalu lepen bena ha ke Praterik Urempang na Vatican ha ke por khat arbaje min bat ke Catholic Bishop Conference of India ke lepen bena ha ke South Shiteng Janmit dau Padar Matthew Koyekal Deputy Secretary CBCI nanong ba New Delhi Shakinong Yalam Kabalang Catholic ha Shillong. But
Pau Jesu yang maha Indo ibadah yang orang Cirebon ibadah di Sista di Perda di kena sendiri barang kena bendera barang di Pacu Mei dari orang ada di kehidupan air jadi wai kehidupan dan setiap sini dalam tayar sosial dalam tayar sistem wai dalam tayar blog dunia barang kata baik barang kata jangan selalu berhenti. Akan dikisahkan pada masa kuat pada sini di rumah menjadi justru betul way ham kepada kesangan sini kalau play musik ini jadi benar play musik ini jadi benar kemarin play buat ada dapat jadi benar kemarin apa kalau cuma Siapa yang tidak disebut dalam Al-Quran. Kemarin apa yang lagi belum Yesus tempat Yesus itu dia disebut ketian anak dalam Al-Quran. Lalu berkat apa? Lalu naik pada Al-Quran kerja Tuhan. Lalu pada sekolah di Al-Quran mengibarat iman kerja Tuhan. Tidak ada Paralelo sistem jadi barang Pacu Mei dari Wailam dan Betajuan nambah anak seperti Mei seperti Isis kedua yang Betajuan barang Betajuan sosial Betajuan sempurna sempurna dan Betajuan biji dan Betajuan barang Indo nama yang akan Betajuan dan Betajuan Isis oleh sebut nama Desi